Veliki pozdrav sve vas i dobrošli u novi video. Prvi video ovakvog tipa, danas pričam malo o meni. Nema se tu puno šta baš da reći, ali ajde. Znači ovako, da krenem. Prva stvar, zovem se Marko Busić, rođen sam u Zagrebu, većinu svog života odrastao u Karlovcu, a trenutno živim u Njemačkoj. Zašto Njemačka? Nemojte pitat, ne znam ja. Bavio sam se puno sporta dok sam bio mali. Znači sve sam prošao, nogomet, košarka, stolni tenis, kickboxing, taekwondo. Najviše sam trenirao gimnastiku, jedno 4 godine. I najveći uspjeh mi je bio 3. mjesto na državnom natjecanju u Hrvatskoj. Dalje, nešto što malo ljudi zna, da imam brata blizanca. Što doći perfekt, a? Odim. Veliki pozdrav sve vas, moje ime je Darko i to je to od mene. Ajde sad iza kamere, šta se predstavljaju se ovi što dođemo da, hajde. Dobro, šta se dereš, ide. Da, to malo ljudi zna o meni. Nemoj mi se smijati, zajde. Šta još imam? CS, puno igram CS-a, puno ljudi me pita o CS-u. CS igram skoro 4 godine. Imam 4500 sati na njemu, znači život došao, a ja kurte napravio nisam. Ozbiljno sam počeo igrati CS prije jedno godinu i pol, 2 godine. I tu sam baš razmišljao da idem probat ići profesionalno se baviti s tim. Išlo je to ka bolje, ali nikako da probijem tu točku gdje će se čut za mene ili moj tim za koji sam igrao. Trenutno radimo na tome da napravimo novi tim jedan, tražim igrače, ako znate nekog dobrog igrača. U komentare ostavljajte imena, tako da vidit ćemo drugom polovicom ove godine šta će biti sa CS-om. Dalje, malo ljudi isto zna tako da sam prije YouTube-a streamao na Twitchu jednu dobrih godinu dana sa veoma lošim uspjehom, tako da i to na engleskom. Odlučio sam se baciti na YouTube i početi imati na hrvatskom, pa rekao da vidim kako ide i da sad ide dosta dobro, ja sam veoma zadovoljan. Dalje, šta još imamo? Dosta ljudi dolaze na stream i pita me je li imam vozačku, koji auto vozim i tako to, pa sam ja odlučio vam snimiti neku montažicu svojom autu. To bi izgledalo ovako, čude footage. That's the sound of the police. I kako vam se svidjela prva montažica u autu, dao sam se truda. Prvi put radim tako nešto, tako da pišite u komentare šta mislite o tome. I nisam još navikli gledati ovako samo u objektiv, tako da ja se ispričavam što gledam malo okolo, ali bit će to bolje s vremena na vrijeme. Ti nijedne tamo iza niti. Ništa, to je to. Malo o meni, ništa specijalno. Uvod, nadam se da ćemo uskoro početi sa vlogovima. Za početak će to biti vjerojatno jedan po tjedno skup stvari što se dešava tokom cijelog tjedna, onda u nedjelju ili ponedjeljak izbaciti. Pa vidit ćemo kako to ide, pa se možda prebacimo na češće, vidit ćemo kako ćete vi reagirati na to. Hvala puno na gledanju i puno bi značilo da ostavite like i podijelite ovaj video. I pišite komentare da li vam se sviđa ovakav tip videa ili ne. To bi bilo to i vidimo se u sljedećem videu ili u sljedećem live streamu. Pozdrav!